Okay. Sasanga hari muzehe padiri Bartolomayo harabaje. My friend. Nshuti yanjye. This week. Abantu bose kuri padiri bose ni inshuti ziwe. Nibutse baramuzi ko ufite wa musore. I come here to. Kandi bo muri kino cyaro bakeneye ngo bose bahakontorore. Fucking shithole. God does not see it as. Abana bar rwose mbako kurya. I am preparing some soup. Natetse agasosi. We just ate. I hate soup. You don't want soup? Bagasosi. Don't fucking move. Utabuja. Great. Umugati. Everybody. Abantu bose bakunda umugati bana bakamaho umugati. Igabo nambabazi. Byaramumenaguye. Move. Bengo muze baramwica bamuhoro busa. Yaragiye kubaho umugati. Bamurasha amasasu mu gituza n'umutwe barabumena. Okay. Akaniko kishe bwa mbere mudapfa. Kishe umudapfa amambere. Dore ngo araza agasanga padiri bamwishe. Wari umujyanama we. Wari umusaza ukunda abantu. Bano bo nta muntu umwe uzasigara muri kano gace batamwiyenjejeho. Nabirebye ntacyo afite yakora. Cyakoze nta kindi. N'abantu mwe mugiye kuryoherwa. Ese muri tayari? Forged in fire. You might be the only thing that can stop what's happening. Hari amagambo padiri yibuka avuga ngo mwana wanjye buriya ukeneye ngo ube impamvu nyine yatuma abantu bongera kubona umutekano. Hari ukuntu uzi neza ko wabikora. Hari talent imwe wiyiziho. Mbese nkanjye ubu ngubu impamvu yatuma abantu bose batekana n'umunwa. Uzi ngo talent yanjye ubundi ni injuga. Rero nawe talent ye n'amangumi. Imana iguha talent ishingiye ku ntego yayo kuri iyi si, ku mugambi wayo. Urabizi ngo ntacyo muri iyi si atari umugambi wayo. Kiramo. Ese muri tayari yemwe? Maya! Bullet namba moja! Asemja kabiri! Corre! Bullet namba pili! Vaya a darme. Namba tatu! Gwe! Avayo! Masnery! Takisu muchanchuro! Wabizio! Sasu! Ari wose barara! Yabaziye! Yari yiturije imikino hasi! Mbega umugabo! Gwe ntakina! Byuma ntakina! Ari serious ku cyuma aracyumva! Kucuma ibyuma nta mikino ihari! Hasi! Mu kanya kangana amazara! Abagabo hasi! Narabigiye filime zirahari! Muzitwaza ikindi! Dore ko mungu twana badohoreye! Ntabwo umusaza ukiri bine! Ni icyatanu ku badigi bacu! Dukeneye ko abadigi biteza imbere! N'ikimenyimenyi muri iyi minsi rubanga tugiye gutegura inama yanyu muzaze tubereke aho inyungu z'imigabane yanyu zigeze, cyane ko umugabane w'umuntu yawutangamo ingwate muri banki akiteza imbere. Tubiseguyeho ko komite ya mbere sajyaga ibikora, ubu komite iriho dufite gahunda y'ejo hazaza hanya badigi, ntabwo tubifuzamo. Dukeneye umudigi yiteza imbere muri iyi viziyo. Niyo mpamvu umusazu wanyu twakubise hasi. We nta mwana usa ahunga abasaza. Sasu
Aya! Bullet in the head! Wewe! Ndagukubita n'icyakanyama aragitondagira nawe yitonze tondagirije ya aramwiyuhagira bayo nkongere amuha karara salama guca akamenyero guca agashijiguro k'inzererezi n'undi munsi sasa kuno kwa boss umujyi wose bagukumbye katubayeho yabanje kuri butike zabo arabazingiriza karitsiye bari barakabye umva wabikoze ni karahabutaka uko si ukwica wose yabaga ihene ku irayidi yari kinyamwuga do mbebe usanga kano ko kigakunda kwiba bose arabacakaza. Must be Max. It doesn't make any fucking sense. Byanga byakonuri Maxido. To kill him up close. But you chose to do it at a distance because you couldn't face him. That's a mistake on you, Leclerc. Come on, Mike, you were there. You saw us blow the church up, right? I mean, you were there and we blew the fucking church up. With a guy like Max, you actually... Wa munsi baturikije urusengero n'abatwa Max abakiri muzima. You're losing your touch, Leclerc. Byarabaye barabibona bose. Bazwe Max yapfuye. Sasa undi ujanga ninde wakora mwenibi bogera boss umuhatanga utugambo ntabikunda we undi munsi wima atanga utugambo ariko kumuhagata ngo boss yatinye Max nimpamvu cyagiye ku rusengero yatinye kumurasa mwegereye amurasira kure n'ubu yahabye umva we stupid uko gaso icyabaye nta kindi barerekeye bagiye kumuhiga muri kano kagigi binjira agasantere bamenye ninde urimo kubayogoza uyu wabaziye ni mwene nde ni muntu ki yabonye binjira okay aya apita kuri kankari yitwaje iyi ni kankari simbunda gusa arayipakira abangaba bagera ndimo kuririmbara bumva hako ndiririmba na nshuti nziza nka Yesu aja senga ijya nkari padiri ntibamuzi isura abana bahita ashimwe ahimbazwe Ume, se padiri gusa bana banje sinje kubica ca bugufi nge nigendere. This is not your fight. Ntabwo iyi ntambara ari iyawe. This is not your fight. No need to die. Ntabwo ukeneye gupfa. If you pick up that pistol, ufata iyo pistoli, I will kill you. Ndakwica. Yewega mana we, bega umugome na mikino. Afata kuno tuntu twibanze. Afata kuno utwangombwa. Utwangombwa. Sasa arabaje. Baje mu gasantere. Baje kumuhiga. Okay. Aya. Kano ngatuye Fuadi. Na Gicumbi. Na Erive. Rugwiro. Na Rugangura. Agiseri rateri. Ngerangaha abana baracyabakubita ibinikira. Uyu muhondagurira abana nindi. Na gasantere hakuno bakabye. Bayiboje ngo ni y'icyuma. Mbese nkangiye kunsanga inyarunazi. Mbanyoboje ngo ni y'icyuma ndi kiyongozi wakagigi. Na akagigi gatoya nagiye gufonda. Aba nabo hakuno akagigi kabo katewe. Na waruja. Sasa bavuge uko yasaga yarafite ruhara.
avuga atuje anatsindagira nibutse yakunda kwiba ntawe yasiga nta kintu amwambuye udushanete impeta akuye kume grenade yewega agakunda kwiba yarakaza yateze grenade kuri shanete nibutse arabazi dore isosi mana we dore amara we muza n'ubugari dore zingaro arabazi yitonze sasu rimwe hasi wa kabiri hasi dore urugamba sasu ari mu ishyamba arimuka bapfa gutomboza dore ngo sasa barashora amasasu ya tombora erikave tombora erikave nikora sinzi gwe Magpie, motherfucker killed her. Yeah, I know. I tell you what, anyone who kills this piece of shit gets an extra $100,000 bonus. sasa kumushaka ngaha ndaramuza avuga ati uruganda rugamba bamushake umuntu aramuhemba I have a feeling he might even come. ndabahemba umubona wese ndabahe uyu mushaka ndabahindurira ubuzima ndabazamura mu byiciro by'ubudehi abakure kuri 0.5 bajye kuri 6 byiciro bakeneye max. I want 10 men out here at all times, okay? nyene abasore 10 hanga bacunga umutekano. Boss arahunze do. Boss ahunze urugamba. Yaje yakono mu rugo. Abasore 10 yakono bacunga umutekano. Babazengurutse inzu. That's right. Couldn't have been one. Nimba ari Max uje kababayeho. They killed one of you in a fucking heartbeat. 15 years in the SEAL team, boss. We don't die so easy. Oh yeah. Badafitanga kipe y'ubutabazi bafasha SEAL team barapfa. Today is his day. Uyu munsi arapfuriye mushenzi barakubeshesha. $100,000, man. Barapfa. Roger. Fuck your $100,000. Arapfa bosanga bajya. Bamucira urubanza. Not unless I get him. Bajya hanga bari motiva. Bari kina. Oh, he doesn't come back. Hari ukuntu abantu bato bahura. Fucking bakigambo tudasanzwe. Bosanga bari yumva. All right. Wilson, inside front door. Hammerford, inside here. Notch, Rodriguez, you're with me. I ain't fucking never do I do you. All right, Willie Nelson with a gun. Let's go. Come on. Mwari mwabona urugamba ruhiruka inyatsi. Avayo. Gace. Urugamba rwo rumenyereye. Intambara nk'izi azirwanya kenshi. Azakono ku mucuruzi. Yagas en el camino, pendejo. I like to surrender. Narinje kwitanga. Pinche mierda. Aje kwitanga. Man, son of a bitch. Bibutse umuntu anga baramuhemba neza. Yaje kwitanga amushyire boss. Kwa boss. Telefoni yako papa. Hey, that one. Hey boss, they found him. They're pulling up in a jeep outside. Oh, wait a minute. Who's got him? One of ours? Yeah, it's Jose that found one. Dead or alive? Baramubonye anga baramuzanye. Fucking idiots. Mwibeshye mwabigorye mwe. Gutse mumubona. Right fucking now, immediately. No fucking dead. Baramubonye ariko ntabwo byuzuye ko bamubonye. Ko ntabwo Max yaboneka gutyo reka. Ibitera ukuntu boss amuzi. Ntabwo Max yaza muri ubwo buryo. From here on, I will on my own. Shut up. Baramuzanye. Sasa. Anga bageze. Birahagije. Kuba bamuzanye. Birahagije. Kuba muzana birahagije. We namenye arakora. We byose birakora. Namenye arakora. Sasu. Masasa batangiraho. Masasa batangiraho. We byose birakora. Bamwizaniye. We. Bamwizaniye. Reka aze abakavuguruye. Aha. Aya. Aza yitonze masnery.
mucancuro hari akamwisha amambere reka banza kanagira ivide yewe ka kwe agasukamira umutanga ibyo kamuhaye imbere hose reka aza agatamike bana yindi yewe gambunda yewe gambunduki bunduki originali nta miyaga kishe na padiri Mac. yewe ga bagabo hana we kano kaje katurwane nk'abagabo. Okay, haya iyi ni fight. Haya basi aracyari junior giti papa nawe avana y'umushyo kandi si uguhata ibirayi ndaje nkwereke bagiye gupiringa ndaje ngo cyo tatuwaje itazibakirana yewe ndaguha rogo ndaguha arito kata katagurara kanyaga akaragiramo mu mpyiko akanuza ngendo arangije akeneye umutima ntabwo ari impyiko zonyine zarazirangije neza yitonze utyo guca akamenyero yamariyemo icyuma haza akanyama guca akamenyero guca agasuzuguro wari bwabona isura iponda mamana we yewega isura amenyo ajya mu gahanga yewega dore urwasaya dore akananwa dore izuru amenyo y'umugabo ajya mu bwonko guca akamenyero sasa kwa boss Clark inyama yateguye ahangaha yabaye nka rogo yabaye nka tatu ntaho iraba kujya Most of the others, but not for you. You just do it because you like it. byanga mwibutse ko akora akazi agakunze we kwica ntabwo abikora kuko ari akazi arabikunda sasa we bamwizaniye inzuga muteza kugira ngo amubeshe niba hafi ya boss Clark avana y'icyuma yewe akamuntoryi yewe akamugabo arazikata bara hasi yewe mwabagabo mumara na mboga zitarya umutsima hasi na boss nitegure baraje yakasibondo ziratakara aje kwa boss Clark
kandi akenshi ababosi usanga tutazi kurwana. Ababosi turi bacyotsi, ifaranga riratuvugira. Ewana umubosi avanayo inkota, undi afashe igipanga, bakise umucancuro masnery. Nk'abasirimu batagoranye, amasasu arasakuza, sibyo? Amasasu avuza induru. Rero umubosi babikore nta gutaka, ubucece. Bosi yoko bosi ibirayi ibishyimbo. Bosi aracyabasha, bosi aracyabasha. Nzererezi hasi. Bosi yamuhenze ubwenge, afata umushyo. Bosi afite inkota. Yewe ubonye ababosi, yewe ga bosi. Bosi yakuno akora agafente. Ubonye agafente, akora agafente nyine nk'umubosi. Akoze agakodyo, akoze agacenga. Bosi amuri inganiza amara, amuri inganiza amara. Namukire u Rwanda nabi gusa uyu munsi imirwanire ye baramubaga. Umugongo batangiye kuwugegena, batangiye kuwugegena umugongo wiwe. Kata ahantu hambere abaga nahazi n'ibiganza, cyuma mu nda, umara azamuriramo yitonze. Umara azamura yitonze ku mutima, azamura umushyo aragegena yitonze. Nakawutungutse mu ngoto, yazamuye umushyo. Yabuzamuyemo umushyo, shinguzamo ishyano. Yewe gumugabo, dore wewe urahabonye mana we, mbega icyenge. Yewe ga yamusigiye akanya ka serinderi kwiserire. Yamutesha icyuma. Iki yamusigiye tokeni mu gatuza arikomereza. Abantu bose, karitsiye yose ayikukumbye uwumwe. Hari igihe cyose byabaye ngombwa uvuga uti ndi umugabo kamagarare, kino kibuga cyahengamye nyihengamure. Mbese nk'intambara uyu munsi Kibamba Magagari ndimo ndwana, nafashe umwanzuro ngo kino kibuga cyagasobanuye ngomba kugihengamura kamamba ya dimbaya. Some good, I hope. Yagende ntago ubafasha zabura. Might have said something like, whatever you do, God will be with you. Wenda padiri akavuga amagambo nk'abazi baruturumayo ngo byose ukora Imana izabana nawe. Sawa. Say something like, wenda nanjye akabaye mvuga ngo stop fighting and killing so much and just leave a little. Oya kurwana birica, urabona nimbugira byinshi bayi. Nakeneye kumugira inama yo korana bizi. Yafashe umwanzuro uyu mujyi ntabwo yabatererana, yari yabatereranye, maze umutekano wabo ubanza amazuru. Afata umwanzuro uwumwe agombe agira icyo akora. Yakora yaragikoze. Basabaho umutekano babeho barambe ahandi naho Imana. Arangije arikomereza.
kugira ngo nukigenze bakitaga masnery na Julia na Polimia giti kimizi mirefu. Imana ikomeze bandebere neza, ibandebere icyoroshye, ndabakunda cyane. Hasta la vista, bye bye, naho ubutaha, bye ariko kumvuga bye ntimuyumve aya. Yari Magagari Kibamba Junior Giti, inkotanyi imwe rukumbi idasiganira umurimo. Ni wumva izina Junior Giti, wumva iterambere rya business yawe, ukeneye kwamamaza business yawe kuri filime zisobanuye za Junior Giti, niba ikigoye ubu guhera ku mafaranga 5,000 wakwamamaza ibikorwa byawe kuri filime zisobanuye. Hamagara 078 90 686 maze business yawe yitabirwe n'isoko n'amaduka by'abakiriya.